Kolasi pa chapchar kut sangni somni pali mandan tu relin organizing committee chu an chairman district board sa pujon LT sang hovin Kolasi DC conference hall an thukhom Mizoram State Day sangni somni pali pualaram pumhua pachong chai rwalni State Day of Prayer mantur chungchanga avoin khan Kolasi district board sa pujon LT sang hovin Kolasi DC conference hall a thukhom buat sayani Kolasi pa Lok Sabha in thanpui sangni somni pali mantur EVM le VVPAT endik ani Thlitu te chibai ule noel vanalwat pui kani a chanchin tharingai thlang Kolasi pa chapchar kut sangni somni pali mandan tur relin organizing committee chu an chairman district board sa pujon LT sang hovin Kolasi DC conference hall an thukhom Chairman Pujon LT sang chuan namzia rang le nunphung zai lam le namthuam chi sang tarlan hun bik chapchar kut kan nei hi a hlu hle ani ti in mizo namzia rang choi nun nan le thangthar ten pi putenun zemoi an chom zel theina war le hlut deuh apeimo ani atia chapchar kutin hlut a hlo deuh theina na hwai khat tu ten rilru in hong le ti tak zeta hwai hota poimo thu soi chapchar kut organizing committee a hian sarkar department sang official te sub headquarters YMA sub headquarters MHEP district headquarters MUP sub headquarters MCO MZE headquarters Kolasi ble district MJAI ote antela chapchar kut sangni somni pali manatur thil chul sang te soi ho ni in hlut taka manani theinan ruang manna siamani a organizing committee IO a chapchar kut manatur thil chul sang lo bo zui turin sub headquarters YMA vice president Pusilian Kunga chairman Nwaya working committee dinani a Subcommittee sang fund collection, stage construction and decoration, light and sound, refreshment, ushering, water and sanitation. Chongno medical security and traffic management le photo booth subcommittee te din ani kumin chapchar ko the march ni khat sang ni somni pali zirtop ni hyang Kolasi chumpui fila mang tura ruwa manani a Kolasi borsap chu khut thleng tu tur ni in kut pa tan Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Pulal Famkima bial tu MLA beisei ani hemini hian namlam chi sang thlir tur le zai thiam de zai ngai thak tur omanga infiam na chi sang namin cheina danglam chaudan entirna custom parade le chong no te po ti tel tum ani organizing committee chuan namzia rang tar lang thei zonga in thuama chapchar kut lom na hun hi chim theu turin district mi puite asomani Mizoram State Day sangni somni pali pualaram pumhua pachong chai rwalni State Day of Prayer mantur chungchanga voin khan Kolasi district board sa pujon LT sang hovin Kolasi DC conference hall a thukhom buat sayani a Kolasi pa State Day of Prayer mandan tur rel ani he huna hian Kolasi kaushan shwai tu te committee sub headquarters YMA sub headquarters MHEP district headquarters MUP district MJA le Kolasi joint VC shwai tu te antela State Day of Prayer SDP committee vice chairman upa Dr. Vanel Zavan hena changin SDP mandan State Day of Prayer man tum chan le aizola State Day of Prayer mandan tu ruwa manna te ngai thakani a Kolasi pa State Day of Prayer mandan tu rel zui ngal ani ramtana chongchai rwal hun hi Mizoram State Day February ni somni pali thole ni chma dar soma Kolasi chumpui fila buat sai ani dona hun mandan tur kim chang chu Kolasi Kaushan shwai tu committee lamin anruwa mandona he hun hingai poimo a ramtana chongchai tu rapen chhuak turin committee chuan Kolasi district mi pui zongzong asomani Kolasi pa Lok Sabha in thanpui sangni somni pali mantur EVM le VVPAT endikani Lok Sabha MP in thanpui sangni somni pali Kolasi district chunga electronic voting machine le voter verifiable paper audit trial mantur te chu voin khan IMPR conference hall a endikna kalpuyani a EVM le VVPAT first level checking nei tur hian asiam tu Electronics Corporation of India Limited atangin engineer pathum an lokala election official te le political party sang IO te mu lain khol te hi in thanna man tlak ani don lo an endikna paltlang the uluk taka chin chhia thlap ni in khoidang lam theilo turin strong room a kalshan ngalani tun chumin thanna man tur hian EVM ballot unit
zasomli pakwa EVM control unit zasomli pariat le VVPet zasomruk panga chu FLC ti turni in voina changa tanin tunkar zirtop ni thlengkhia ni tin jingdar kwa atangin FLC hi kalpui tura ruwa man ani Mizoram Police chuan social media mandana mipuite film khur turin an chanon lea dan bo chhiate chunga dan mangin na taka malak zel ani don ti an soi nimina thu chwa an siama February ni riat sang ni somni pali khan nasa takin social media a mizo sex video chen khat adara he cyber crime police station chuan an sui zui ngal thu tar langin heng video te hi Instagram user pakhatin manchoya video en theina app a Instagram user pakhat dang account mangin live in apho chuak ti shiat ania mi chungchanga hian cyber police station inquiry officer chuan somato FIR thelutin cyber crime police station case number 4 of 24 US 67 AIT Act chu niria thani sangni somni pali chuan zialu ngalani anti cybercrime police station team chuan case hirang takle uluk takin an chui zui ngala darkar somni pali chungin he thile in nam hnoi te sha chua anni a video in pholang tu meiche pakhat le video app nei tu meiche dang pakhat chu February ni som sang ni somni pali jing kara man anni a hemini vek chnuwa judicial custody tura court a thon anni anti hei ba ka hian hemi thil in nam hnoi ve nge ni a shiat mi pa pakhat chu February ni som chunulam khan man ve le ani a atuka judicial custody turing court a thon ni in antar lang case hisui zui mek zel ani a hemi thil in nam hnoi dang anomani chuan an chunga danangin malak chau zel an ni don ti in social media man konga film khur turin mi puite an cha nun le ani NGOCC 10 Union Home Minister CM le Governor le khan thelut NGO Coordination Committee Mizoram chuan Union Home Minister hena Mizoram le Myanmar ramri a border fencing siam tumle free movement regime ti top tum chu ngai tua chale turangen na email mangin anthon Central YMA MUP MHEP MZP le MSU te chuan Government of India in free movement regime le border fencing siam tum chungchanga UN Declaration on the Right of Indigenous People sangni pasaria mingzia nan tu ramani international border in attention chibil te chungchang chungai tua chiang turinati a Government of India in ramria in kalpona dan ti top atum na le ramri hung atum na chu ti topa ramria in unaw na thazo ko om theina turin malak ni se andu ti antarlang free movement regime hi ramri le lama om mizo te inkar in pona ti chetua an ngaya ti top lo turin an ngen ani free movement regime ti top ani a border fencing siam ani bok chuan ramri a cheng te kal phung le ni phung a ngong do na mizo te inkar te boy do na ni antia heng tia wang hyang Government of India hi Indo-Myanmar border a free movement regime le border fencing siam tum chu ngai tua chale tura an du thu an thon ani Union Home Minister hna an thu thon ang hi Chief Minister le Governor an hlan ve bokani Meghalaya khopui Shillonga nimina nei India Japan Intellectual Conclave Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Minister Pulang Hinglava Marchuan Mizoram Sarkarin Mizo Chalaite Japan na thok tura thon chhuak turin tun alian thama kalpuya tumek thu asoi Ministry of External Affairs Embassy of Japan le Northeastern Council buat sai conclave hian MP le Minister Shang te baka India Japan le Bangladesh atangin Ambassador High Commissioner le company ya mi poimo te antela India Japan le Bangladesh in sumdon ton na lam hoi soi ho ani Conclave tupui chu Northeast India, Bangladesh and the Bay of Bengal in the Indo-Pacific the way forward ti ani he conclave hian khovel in sumdon ton na konga India in khochak lam hoi atum dante Japan in investment lian thamakal pui dante India marchak state te po he maso na hian antel thu te soilan ani a tho ho zel dan tur le in pui ton dan tur te zir hawani he huna hian lesdi minister pulal hinglava marchuan mithiam te thu soina zongzonga India Japan le Bangladesh in sumdon ton na alen tur thu le chumi konga chuan India marchak state te an poimo thu soya Mizoram poimo na po soin he in sumdon ton na lian taka hian Mizoram hian telve adu mai nilavin mun poimo tak achang adia
mun poimo tak chan adua heti lai hian kan tlin tok ala sang lawani mai theya nima sera sarkar thar lo piang hian hemi konga malak na omte chhun zoma ama aya chakzo kalpui atum mani ati Lesdi Minister chuan Mizo Thalai te Japan an hathok tura an kal chhuah mek thule Mizoram sarkarin hei hi lian thama kalpui an tum mek thua soya hemi konga thopui turin sarkar lai pui IO te state sarkar IO te le company sang sang ho tu te asom ngal bok Excise and Narcotics Department chuan tukin khobar ma darli le achan ve khan khatla aizol tennis court bula heroin kg thum le gram zaruk somli pahni hong zathum le anei tua pu mi pathum anman ruihlo nei tua pu te hi Champhai district rolwa puya kumsom nga pathum sanof thanza malait khwang chera section vengthar ngur khwa Champhai district le Faizur Rahman barbuya kumsom thum pakwa sanof Mujamil Ali Barbuya Baga Bazar Loknatpur Kachar Assam niya inchal te chu an manani heroin phurna atana man tata 207 registration number MZ04A1428 po shen sakngal anni heroin hi Myanmar atanga lak state danga shaltura phurkwal mekania heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thu boy siam sakania kota shwai ngal anni heroin wanga man te hi court in thiam lo achantir chuan zela kumsom atanga kumsom ni thleng tangin poisa cheng noi khat atanga noi ni thleng choi tira shem thei anni don ani khazong khatun chuma chanchin thar kan ti chhuat thei ani le ta clear tu te in zafain mang tha ule